Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka kenhun jong kinongnya kali turis ke jela ya kablatip kum ka all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association hagsngi uble ka khatsan tarik jeliu harja arpusan kala yo banbat yewe ubrio ubomde ukhasi ubla IY be an yiki arshaka bat ki kali shakinong shangkai hapo ke jela habe kren bat uba recaldinos ling ba ka phone ule thu ba ka kenhun jong ki kala yo banbat yewe ubar jela uba IY arshaka bat kali shimet be an shakinong wan shangkai ki banabar ba ka online upa Arkaldinos Luyetho bagaseng kelalap namar bagi dekat ke kenhun jongki kila bud dia ni kinong wan kai namar bagi la kentat yagi kali turis hadien bagi la bud dien kila lap ba udon uwe ubar jela ba IY Arshaka bat Saushaka hapersha ke hotel Marriott bat gidon hadu khatsan ne khandu teli ban IY Shushu ula kentu syaka sorkar baka di ban lek kham kloi ban tek lakam hi kali ki ba wan nabar baru gaseng kala pendrem jo de kumkin ki brio ki ba IY be an Kasengkam kwa ban IT syaka anyo te ubrio hendai kala shumaham ba umbit bandang IY nang ni syakman. Pila batai kliat dah gede bat men kasih piong opki kem gitu ki ba IY skutina kumnon kita ha lor ka tu ji kem limba ki khot jonga all kansi Meghalaya Tourist Taxi lemeka AKMTA ko khot lu khot no mo ka tu gadi ko por ba min step ki dan ki khot jongi shiti je po handai la ki dan ki tourist ki bawan si po long te ini keren kita ginangnya kali untuk banyak turis orang bah kita kan taksi kita turis dari hadir walau keren kita turis bon sini kita yang online diskusi ya ada kita polri ke bah ki orang kita ki khot juga IKMTA kita lekan budin kita turis anda kita lek budin kisah kita cakap tiajan Marriott itu hotel Marriott itu maka lek itu dan bah kadang kita jaga apa IY kita diskusi bat yaki kali tahu sekarang private Allah mah kila lap kita bat kila yo ban di kila ha nyau mengelam juga IKMTA kini video dikuntuhi kala sepriang step begini ba video halor kani ke berkhaj dengan ini nak kita sing all kasih dengan ada stasiun ni semua ni banjuri ke sorkar ba bangdet ja kuntu minta nampak bang orang nak si benai mau dia tentu lah dah pernah di berpoint lembaga jin IY kini diskusi kita kerana authorized lembaga government kita peluang kita long illegal di sana kamai keji apa dia buat domi kinongnya kali kamai di bagi kita lang ni long illegal kalau si perkat long illegal jadi terus kita diskusi dan ni South Africa kita private Hello kan ni ke mang kuat mang kalong yo ban ken ni ti tang la yo ban ken ti ha ka bai di ba to no IY ko tang Abinash staff Abinash staff ni la yo ban ken tu pau si ni tapi pon ba ki pau ko di peran je ma kan yang ke jong ni ha ka bai di ba ki no IY ti rasorkar lembaga transport department kan sin tentu la yo ban mo ki ba khaj ba orang ini dia keteram nampak ini kali kita balong on authorized lembaga government ini buat banjir kesalahan sisian bah kan peskat nak ini kam zaman tiada kam nak ini kali kita nampak jelaru di bawah sini lembaga agensi berkaitan diwan mahkamah kali private matrai ada pembakaran ini ini kita tu kan ini di lain kita kali di bawah sini ban kita kita passenger dan kita dan kot dan seladan kita dan mau nak le long pi bakala kini kata keji ya kata an ke bagi baca ini ini delar ini ini cukup mentang kawai ke mamba nang ni cukup ni kuat syuk ban yo snow ya ku kita pilih di jaga bas ni hal bagi hari delar ini ban ni kuat hiru ba kanu ka kalau kalau di resmi kini orang bantuan sim kabul dengan lagi ni bantu sini kalau kita cakap kepada ia akan cakap sini tangkap ahi ke bakwak nak kali sini. Pila lek kumno pada kita ki bro ki kam batiki tu ki arsaka. Yang ni na shu ong be ki ba pin bit shu ban IY dengan pat ahi syaka di jong ka ai mo ong nak sulit dengan pat ahi dengan shu ong be ta. Nang ni cekmat pin bit shu ban ai IY ti tangkap ahi ya kalau sini di hingga hanya keren kuntah ni sama kalau juga keren kuntah. Bahkan teli tragis skuti pi telah pakai tu kerja kah bagi dan. Nanti aduk ki baik
baik seperti tentu wilayah lap kumbak khasan kan teli ai dan sekali private file company kan don also ki baju IY na ko pon ba ki Allah da ki wei ki dat ni mo ki bawan ban song kan ko lazimi kena kali yang di EKMTT ni banjur biasa sil ke sokar ba kan sebab banda long kan dapat yang dapat kilo ya kan ni ka jilung jing hampan di kali di balaba itu laju long ji ke kalau lai nan tu ka tak ke ba ni kum ki price nong di banyak kali kemai di beli na tu laju ni isengan chu ba ni setting don kata gaji di setting ke ba si ka de ke ba ni kum ki banyak kali kemai di balong ki bukit di passenger di balik bawah di sering ni don ke di tri ke bakau nama ta kali ke di tidang ni ba ni kwa ru ke soka kan mesin ban mantai perman ba ya kini ke jurung ji ni kali di balba na kali yang ni ban ai ban ong nama ni tu wajar lai tu ni lai de chakmat ban terpat soka ban num sya syu ikili di balba ke tengah ban tu tang kita de spot na kalian ka itu ni la de ban bu iki mo ban la lai sau kili di ban la lai kili di meeting ni shong ba soka Andre hadu mentamanya di ba sarkar kan kam ikwa ni ka tamut banle cũng luôn cái kata Andre ka don na kali sarkar kan don hotel de jinya selok mo ba kan lilat ya kata de ang not ni di kwa ka ni ki mangya kali kamai wi di bala ka jama ji tengi kwa ba nangi shakama nangi shapat ikwa syu ba kini di sniu na ni kini ki sniu ki ban shim kabu ban wan dung shapok ban lajri kum ki long jo kai pa thei te shwa ba kan dam ki di janang ni sakmat ki kwa ban jur sakar ba kam no ye kan ka issue ko bala ya ba all consuming ka le taxation ba kan sang no istili ki pada ba la ba ki dum issue ko respond ai no hani ki kai la bang la ban yalam ni ki hatta de benta ka ba ba go miet ni ki long jo kai pa thei bon ki ban lajri bat long ka ba snang ya ka snong ka thau hi ba ko wei bat kun ju du ba kan kan penyo nong yang ki bang kali kamai ki ba di hina ki dilla ku legal tu ki tan ka ta hi ka bang kwa na kalen ki ba kan pentri kam no mar do ni ki issue ka bang ni la demand na du arja lai la ni la request to government ba kan thau ki policy ha ba dei ki ki terus pa ba na sya ki di barbar ku la la tu kan ka ta hi na kalen ku ni ko ban tel sa ka soka menen pila kelim ni katno ki ai ka seperti ni na kai kan pa na kumno ki ya kitu ngan sapai fi ngadon ke ni ko ka bangala pun ki try jong tu ai seperti kadika Shillong rental right and seperti dengan sapai fi sa kador kambur badan ka tu ngan sapai mo jadi kamu tidak ada sini kamu kata ka company Pemdai ka company ka boleh jimbit mo ka de simet na kumno ka beri simet ka de ka online kerteng kumno ka Shillong rental bike and scooty kumpahin bakalanga nga adon ka bang abu ko nga ng sapai ng seseni people WhatsApp mo na kan kata ni banjur ka soka ba ka si no ya si kwa ka jong ki nong nya kan kamai ki badon po ka all country legal taxation kan pentri kam no le ban tau ki si Aga ba ide da kita respond ng sya syu kung di bala basket begitu apa kita respond kan tahi na kan ku boleh sibun ku boleh sibun